Api ka kas tatarupam samanta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wen nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta Anyangay kat iso dalaang ti mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo ti daduma paggastusak. Ipapilit mo kami tiyag eskwela. Kat awan lang arod ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakanken ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tatanataengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamangan. Nuapay mo't ngamin nga imbati na kayo ni nanang mo. Isuan na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? Nonya man ti basol ti inak, sandak kumang iramraman. Kayat ko laang mo ti makaeskwela kan, kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amangan numasikugan kamot ladago sakbay makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutunan. Taada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Gusto lang bakit. Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging kay tayo school. Agyaman kid di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa ket sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Huwag makidi Sapay kolehiyo moten dagiti duang anak ta. Huwin bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta. Tay sudan to ti makatulong kadata no nakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo te nakaskatulong. Kaya na ang tagbiyagang may maisa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, tsak nga rod amo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon da ita? Adda kano yam amu na kin ka a sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti diti kwarta. Basta aramida mati kayat na nga ipaaramid kan ka. Adda sugar daddy na Angeli. Iso ti parabayad iti tuition fee na. Ay, jak kayat, Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jak kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan a ready. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldok. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni Tipodermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangato min ti sweldom,
tapno adda aramatem iti panagadal mo. Agyaman na kititulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas malpas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumat makaturpus ka, tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Diyak pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalkan ka, iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay ko ma, tamakasubadak iti kinaimbag da kanyak. Kablangawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Diyak amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan, o kailaang kada kami no agbirok ka niti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman ak, ma'am. Ngam, nagdesisyon ak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbi kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Diyak tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatem daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Anya daytoy, ma'am. Ukradem tapno makitam. Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Anyan? Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang da kakamang ti pamilyami. Iso nga itataawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ije Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ije Amerikan ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, Sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanan. Agyaman ako unay kada kayo. Kumusta tirik namlakay? Sutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga... Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata, tapno mapanta ko maagpa-check up. Nakasahom ka din ang itubeng. Baka damot basit maibingay na pagpa-check up ka. Di da masungsung-batan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo, gabo na yan. Nadaman lang text no umawag la kumamit. Mapanak pala ang bumulod kan ni Mari Silvia.
Ta iso ti pagpa-check up mo lakay. Ay, ayun. Bayadan tan tumot laeng no makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello, anak. Ay na, nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag, idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor, tani, nakapsaw ti bagina, ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan nyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan nyo, tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsot kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami na makatrabaho akas la idi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damutin bukod mi a pamilya nanang. Aduma ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Ang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tidmet dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta ado ti aga sa masapul agatangan. Ala, awagan man dya inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay das asikaswag. Busy kita. Anak, adaak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindato mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Nga pa'y mo't nga minasaan nyo ngay nalwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Ta saan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi? Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang banak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Ay, una yan dagiti anak ta bakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Ngam, una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag ta. Nagsakit na panunutan. Akabailan da nga isawang tikas ta kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talakay. Kasalutan nga ta ita. Nakapsutan, kat saan taan ang makatrabaho ijay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta, lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlo nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakkel atulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante. Gapo iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag, kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat? Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan.
Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amang tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! Adda ni Samantha! Ay na, si kagayam ta Samantha. Kaanakan, agyaman kami. Talakapasyar ka. Uwen, Uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo mutan. ay na, kaanakan ay nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsot kami. Di kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle. Anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pag naadan nyo. Tani, awan ka balay yo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsut kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di da kamlat na lipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle. Ay naku. Amok mo't amarigatan kayo, idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalay yo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Kaslasaan kami amay karigagyan dito'y abalay. Huwag nga road ka nakan. Agyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon ti imbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kiti ngawan naganak na. Ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak at aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kin Samantha bakit? Uwin garud lakay. Santa sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Isuan napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydikin kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay takunam bakit? Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskwayo, tatang.
Ha? Ay na, hindi kayo magayaman na ka. Ay, Irma, bakit? Umay ka, anda na kita anak ka. Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Pasko ayo, nanang. Merry Christmas, nang tang. Ay, na. Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa, ay. Pasensya kayong tang, nang. Nuita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak niyo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kasta ya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayong nagkayaman manang. Manong. Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskwam. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isa rumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay, naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulungan mi da. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong na saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Aklo na ko ni David, nanang. Kanulakayan day siya anak ko. 15 an samot ten kat. Sika ka 25 mo pa lang. At least, maitid na dagiti ka sa pulak, nanang. Saan akas ka dagiti daduma dita. Wan matkit di Adda na talgad at trabaho na day chay, nanang. Nadakamat mo kanyak nga danak na san aya. Wan, adda anak da itiim mo na nga asawa na, nanang. Nasapaan na balo, tanatay ni bakit na iti sakit. Sa dino nga minon tinagamamuan nyo iti day tao. Nalipatan nyo kaditi inistoryak kada kayo, nanang. Nagamam mo kami idi nagtrabaho kas katulong ti kabsat na. Sige nanang agrobwata kun. Adda date mita. Saan amabalin amaladaw Anyat ko na tatang. Agdate kayo iti day siya arubi? Wen, Joan anak ko. Aklunan na kanon, ngam iti personal. Sigurado kayo kadikan kwa na? Anak, italaang manan na nagayatak iti kastoy sipod pimusay ni nanang mo. Suportado akada kayo tatang. Sapay la kumaa. Tadi na kay saktan day ta arubi. Nang runa kat dakkel tiba iti tawan nyo. Saan mat siguro, anak ko? Nasayaat mo't ni Ruby kanyak. Ay, di kayo unay marabyan Uwan anak, agteksakto ken ka no paawi na kaon. Nalangarod. Good luck iti date you, tatang. Agyaman na kanak ko. Nagbayag ka mat, David. Pinaguray nak iti mano nga oras dito restaurant. Pasensya kan, Ruby. Mala, agtugaw ka nga rodan tagordertan. Mabisina kun. Kanya ti kayat mo akanan. Daytoy, kan daytoy. O sige, siya kung ti makaamong agbayad. Rumbang lang kasi kamot ti lalaki. Anya jay ko na Joan ka anakan. Adda relasyon na tatang mo kan ti sigod akatulong mi. Wen Auntie Mila. Kinapudno na. Nag-date day din na minsan nga aldaw. Anya, apay adi mo linapdan ni tatang mo. 25 lang day siya arupi. Ay ayatan na kano nga rod. Kan ay ayatan mo't day siya babae. Kan madlaw kumot ang naragsak ni tatang, auntie. Nakaisem to pa amang istorya kanyak may papan iti date da.
Ay, sabagay. Adan iti husto nga edad ni Ruby. Ngamjak lat tamaliklikan ti agpanunot iti negatibo kaanakan. Kasanon no pagkwartaan na lang ni tatang mo. Ay, adak matkit din no bilang, auntie. Jak baybayan ni tatang. Husto dayta joan kaanakan. Bantayam ni tatang mo. Agdalos ka man iti balay anak ko. Ni, apay, anda ka di bisita yo, tatang? Dituyen ngagnaed ni Ruby. Anya? Yawid yun diti balay tinobya yo? Anda ka di parikot, anak? Awan magkit di kasta nagpartak kayo mat. Awan pa'y ti may sa abulan sipo dinaklon na kayo. Nasaysayat mo't lang no dito'y ngagnaed. Tapno mabantayak. Amangan no agawan di sa balay. Ay, tatang, nupod no ngay ayatan na kayo day dya, Ruby. Saan nga agpaagaw iti sa bali? Basta dituyen ngagnaed ni Ruby. Iso nga agdalos ka, anak ko. Ala, agdalusak to kalpasan ti klase. No awanak amasang petam niti balayin ton madamdama. Nag-overtime mak iti trabaho. Agluto ka lang tayo iti pangrabyanta. Ta damat karne iti ref, anak ko. Sigurado ka kade akayat mo tagnaed itayan tinobyom, Rubey. Siyempre, ananang, no igay ti pagnaedak, saan akon nga agparikot iti kwarta. Kan agbiagak akasladon niya, tada na talgad at trabaho ni David. Sa bagay, adda puntom iti dayta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Takanayon tayong tong ag-video call. Di mo nga rudlip-lipatan tagpaw iti ti kwarta, ah. Siyak pa iti ko na yun, nanang. Saan ko amalipatan dayta? Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan ko aparikot ti kanak ditoy. Sige, tulungan dak nga rodin nga agimpake. Tamasapa ak nga agbiyahe inton bigat. Ne, nakaumay kayo matanti Mila? Wan kaanakan. Taumay kuman itad to'y sobra aprotas kan nateng. Ay, agyaman na ka, auntie. Madama mo ti general clinic mo kaanakan. Ay, wen auntie, tadito'y nga agnaed tinobyan ni tatang. Anya, agpaiso. Wen auntie, sakbay apimanan ni tatang, imbilin nang agdalusak tapno nadalos ti balay asang putan tinobya na. Anyan, nagpardas motan. Yawid nan adagos. Ay, wen nga ruda, auntie. Ala, ikararag tayo asaan to amasaktan ni tatang, auntie? Agmerienda kayo pa'y tatang, manang Ruby. Agyaman ka medyo, anak ko. Italaang man na makita ka, manang Ruby. Long time no see. Makatawin mo't tan tinapalabas. Sipod nagikat ka kas katulong da, auntie. Diyak mat namnamaan nga agsubli akmanen iti dayto a lugar. Manang Ruby, sapay kumaata di mo to pasakitan ni tatang ko. Si kakit di medyoan, anak. Sana maramid ni Ruby ti kasta kanyak. O saan ka di Ruby? Ha? Oo, Wen, David. Oh, nangag mo anak ko. Wen tatang. Sige, panawan kayo pa'y nga rutagluto ak iti pangaldawan tayo. Agmerienda kayo pa'y tapno saan kayo amabisinan. Naimbag man taimay ka, David, ading ko. Kumusta ka matan? Nasaya atlat tamo tama ng Mila. Damag ko nga inyawid mo ni Ruby di tabalayo. Wen manang, iso tinobyak ita. Ay, jak laim pagarop. Ngagbalin anobyam ti sigod akatulong ko ading ko. Uray siyak manang, jakmat ninamnaman na ita. Sapay la kumatagbalin kayo anaraksak ading ko. Uray dakkel ti baet ti tawon nyo. Saan mo't nga edad ti pagimasaran iti napudno nga ayat manang? Wen, amok da ita. Ngam ubing ngamin ni Ruby ading ko. Amangan no dumteng to ti aldaw nga agsapol iti katawanan na. Kat panawan na ka. Ay ayatin nak ni Ruby. Mariknak mat da ita. Saan may akontraan ti kasta a desisyon mo ading ko? Ala sapay ko mga rod.
Tagnanayon ti kinaragsakyo adwa. Kumusta kan dita, nanang? Nasayat tamot Rubay. Anya tararamidom di tangay. Siyempre, doon niya ak dito nanang. Agbuy-buya iti TV, cellphone, kan mangmangan laang tararamidak dito Maaramid ko ti kayat ko, taawan ti anak ni David dito'y balay. Mayat mo't gayam ti biyag mo di ta, anak ko. Katwan mat ngamin, nanang, kunak tumot ngamin kada kayo. Adda kwarta ni David, anobyo. Kaano nga rod amang isen kay ti kwartangay? Inton ang sweldo ni David, nanang. Apay, naibos ka din ti kwarta nga impawit ko. Duwagasot lang ang tinabate. O sige, ag-message sakto no adda manen isend ko ang kwarta, nanang. Ha? Ay, nanang, ni David, sumungad. Ang mga numangag na ti pagsarsaritaan tayo. O sige baliwan tayong tumanen tagsarita. Bye. Nasaya at mo, tanasapa ka asimang puwet, David. Wenta nalpasadagos ti trabaho mi. O sika nga, kumusta ka matan iti balay, Ruby? Nasaya at mat, nagbuybuyak iti TV, kan nagsel-cellphone, taawan mo ti daddo mga aramida. Ni Joan, Adda ka no klase na. nangaldaw ka ka rin? Nalpasan ngam, sa anak pa'y anak kapaglaba. Mabalin ka di asi ka manan ti aglaba, masadutak ngamin. Katuwan Ala, iruar mo nga runan nagiti malabaan ta siya kung ti makaamo. Igalgal mo anasaya at Wen, di ka madanagan, sweetheart. Ape asikat naglablaba, tatang. Kabalak mo tiaglaba, anak ko. Ni Manang Rubingay. Anda iti silid May. Ay, agsel-cellphone manan. Wano andaman sa bali akachat-chat nan. Ay na, may amon anak ko. Manulang mo nakawasto impalabana kanya. Ay, anyan. Di kay tupay paglabaan. Uri aglaba kumamot ni Manang Ruby Tapno makatulong kumamot diti balay. Awan mo trabaho na. Tangiwat mo anak ko. Ang mga numangag na kakat masakitan. Ayan nga iti sweldom, David. Awan pa'y matiinyawat mo kanya, kat anya tipet sa itan. Pasensya ka, ng 5,000 lang timaited kukin ka. Ikakpay nga ni Joan iti pagbayad na iti pagadalan da. Anya kalakit di matan, David. Panagkunam ka di kat umanay ti 5,000. An-anwam ti kwarta aya. Saan ka ba't nga gastos dito balay ta siyak mat ti gumatang iti masapsapol tayo nito'y? Ikanak iti 10,000. Taadda pang usarak. Pasensya kan. Ngam talaga 5,000 lang ti mabalin nga ited kukin ka. Na, 10,000 ti kasapulak kunak lang arudan. Maawatan na kumamit, Ha? Kukuha mo day ta 5,000 mo? Ala, tapno awan may bagbagam. Sige, pagbalin ko na 7,000. Kumusta mo nga ni Ruby ije balayo, Joan, kaanakan? Ay, dudwa kami lang da ije balay, auntie. Iso ngay mayak dito ayan nyo. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan matkit di saan kami unay ngagsarasarita. Jack man amo. Kasla saan kami ngagka-vibes, auntie. Makiistorya ka ngamin kankwana Agkulkulong matitisilid da kan ni tatang. Sa larumwar numangan. Kasta aya. Agraman aglaba iti mureng na di na pa'y maaramin. Yuray na pa'y lakan ni tatang. Ay unay mo't kasta nga aramid nan kaanakan. Wen nga rod Uray ko man agsapul iti pagtrabahuan na. Tila ang sweldo ni tatang tururayan na. Saan mo't akasta ni Ruby, idi agtrab-trabaho pa ilaang kada kami. Itatanda ni Jebalay. Rimwaran ti pudno nga ugali na, auntie. Pasensya kayo, nanang, no day tala ang tinaipawit ko akwar tayo. Kunakman no dakkel ti sweldo ni David. Dakol, ngum itid na kanupay iti anak na. Taadda mabayadan iti pagadalan da. Anya, Masurunak nga rod, nanang. inton sumarunongay.
Amangan mo no iti anak na langan ti papapanan ti sweldo na. Day tatijak ipalubos ang mapasamak, nanang. Sa dino tinangidulinam iti badok, David. At da iti silid ta, Ruby. Awan mo't nakita kitay. Anya amado ti sapsapula maya. Tay bistidak amaron. Ay, saan pa yan alabaan? Intun Sabado nga aglabaak. Awan ka din tinaduma abanom? Day jay ti kayat ko nga isuot. Anya kamagtan, David. Di ka agunget Iba gamit tinasayaat. Ay no, makapabad trip ka alaklakayan. Anay ko. Di ka matagkabila. Kayat mo, tanayunak pa'y. Apay, anyat mapaspasamang tito eh. Ha! Makaamo kayo nga agama. Makauma kayo. Agpudno kayo man kanyak tatang. Kabkabilan na kayo kadin ni Ruby. Ha? Ay, saan anak ko? Ano nga rod ti pingping yu? Apay alim mabasit. Anak, di mo kumapapaan ni Ruby, ha? Ay natatang. Makaungetak, no kasta ti makitkitak. Asino kumamat day dya Ruby? Awan ti karbangan na mga rami di ti kasta kada kayo. Di na lang na kontrol ti bagina. Kanunungan nyo man ang tidakas nga ramid nan. Di yu kumaitulok nga iturayan na kayo. Pangaasiyo, tatang. Sa dino tinapananday dya Ruby, tatang. Nakitak matarimwar. Di na matimbaga, anak ko. Amangan mo't no adda kasinsin narak na. Angam, nasayaan mo tarimwar. Idi pa'y lakayat kayo ang makasarita, tatang. May papan itinobya yo. Apay mananaya. Panagkunak. Nasaysaya at no sinaan yung dayja babae. Ay nasana mabalin, anak ko. Tatang, uray ibagayo nga ay ayatan nyo titunggal maysa. No kasta pagkwarkwartaan kan saksaktan na kayo. Awan lat amukon. Pati pa naglaba di na maaramid. Nakasadsadot. Ay ayatek ni Ruby. Ay ayatan nyo. Nga, ay ayatan na kayo kadimat? Da kayon sa laang matagsakripisyo para iti relasyon nyo adwa, tatang? Ikanak man iti kwarta, David. Awanan kwartak, Ruby. Kasano ko mga awan? Kat adamot trabaho. Pasensya ka, naskan ngagtrabaho ka mat. No kastamot lagayam, agsina talaangan. Ha? Kasta ti kayat mo ang mapasamak. Wan, jak kayat ti lalaki nga imot. Lukas ti kayat mo. O kailangan kanyak. Saan ka alapdan? Naturad ka ita nga. Husto ti anak ko. Kwartak laeng ti kayat mo. Isa pumanaw kan, Ruby. Pasensya kan. Uray ay ayatan ka. Lukas tamot ti pakpakitam. Siyak tagbali na kakaasi. Diwan, si kalaang ayat ti lalaki. Di bale, tadamot ni Fidel ang katsatsyat ko. Lukasta. At dapay gayam sa bali alalaki ti biyag mo. Una, adda reserbak tapno ammom. Guwapo kan ubing dayjay ngam itisika. Ha? Anya. Kumusta tirik nam, David, ading ko? Nasaya at latamay at manang Mila. Awan na sakit na bakrang ko. Nakitak nga may sinukon ni Fidel at taga-kabang ibang abarangay ni Ruby. Iso siguro ti simurutan na. Makitam da ita. At daadagos ti reservana. Ay, una yun ti kastang aramid na. Nagalas. Bayan tayon manang. No, dahil siya alalaki ti ay-ayatin na ita, o kailangan kanyak. Sayang dagiti nagastos mo kan kwa na ading ko. Tinapatag kanya kita, kit andatal na ti panunot ko. Sa bagay, husto tanak ko na ading ko. Awanan ti sakit ti ulom. Agyaman nak, ta sinukon nak, Fidel. Awanan yaman na, Ruby. Ano samtoy balay ko, ha? Mayat mato'y balay mo. Fidel, mabisin ako. Mabit lang, tagluto akit tinaimas sa pangrabyan ta. Nakaawag kayo mat, nanang. Di ka mata nagipaw-paw iti kwarta anak ko. Awan pa'y kwartak ita, nanang. Ay,
Mabit man laan. Sa balin samot, abalay day tayam mo. Una nang, pinanawa kong dayji a David. Anya, kaano pa'y? Idi pa'y napalabas alawas Jak maanusan ti ugali na nanang. Kat akin balay nga ro di tayan mo itangay. Ni Fidel nanang, iso tinobyok ita. Ha, ti ko na siguro dayji alkay. Jak kabailan tag sapol iti kasukat na. Di na mo, kat nabayagan nga da reserbak ang nobyo. Adda kanumot ni Rubilita kabang-ibang a barangay tatang. Iti ayan siguro ni Fidel Adda adagos nang isukatan na kada kayo. Isu adakkel ti atap ko. Siguro na nobyo na dayja idida kayo pay laang tatang. Saan ako na makarit na iti selos, anak ko? Nasayat ket di, awanan di ti balay. Sipod pimanaw, nagsubli ti ragsak ko. Awanan ti pagsaksakitan ti ulok, anak ko. Awan mo't naluto amakan, Ruby. Anyang iti nararamid mo iti may sangal daw. Ay, pasensya kan Fidel. Jakon na sangot ti nagluto. Ta nagbuybuyak iti drama. Anya, Di kagungot ta sino kumatisa na makaungat no kasta? Amumot agarden tinagapwak. Nabambanugak. Ngam awan baka na masangputan. Kunak man no pagbalinan na kadon niya. Apay apaglutuan na. Di naksumba-sumba ta na kasta. Anay ko! Apay nagkabil ka ngay, Fidel! Di naksumba-sumba ta na kasta, ha? Manungal daw mula ang ditibalay ngam kastakit din ti pakpakitam. No kastamat lang! Pumanaw akon! Agsina talangan! Pumanaw ka! Saan ka alapdan? Sana ka masayangan iti sadot akaskin ka. Jakplaim pagaro bakasta ti ugalim. Rube, anyat napasamag kan ka. Apay adi mo imbaga nga gawid ka ita. Kanan ano taping-ping mo. Kinabil ni Fidel nan. Anya, Nasaan ako masimurot kan kuana? Saan ko mamapasamag ti kastoy? No saan ko kumapinanawan ni David? Mayat ko matikasasahan ti biyang ko ita. Naimbag ni David. Uray no kanayon ko nga paan. Saan nakapulos sa sinaktan? ay, aniyan. Apay no, agsubli kalangan kan kuana anak ko. Sigurado adi na kaya't makita day kinanang. Nang runak at nakita na ni Fidel anang sukon kanyak iti. Kat awam mo dakas na ano padasam. Anyat amaw, ang mga nururayan na mati pa nagsublim kan kuana. Saan na nanang? Naladawon ti amin. Kan may isa, mabain akon. Sinayang ko ti lalaki anang ipatag kanyak iti kastaunay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon kamata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakas ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta? Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag akla ang Charles. Madlaw ko nga minadakkalan tinagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, tagin na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anyagay ti ko nana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang nga da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawid. Kat, anyagay ti ko nana. Awan ka no nga ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat, love.
Tagtay timingak lang. Diyak nga rod amo, no kasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak rod amo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom no maamuan na nga adda babaek. Ay, matuktukan akong nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyak, lab. Promise, sinaak ni Nelly. Marabyan ka kadimanan nga agawid inton malam. Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak, iso amarabyanak manan. Damag-damagat, Charles. Anya dayta? Ay ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag dayta? Payasan mo sungbatan. Amok, kan mariknak asan na kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige, agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko, nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngam di mo lakayat nga aklunan kanyak. Kat, anya ti kayat mamapasama kita. Agdarom ka? Anyang agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Den may saan kayo ang nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awata mon, asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mon ngay kamat ti bagim kan kwa na? Kita amat namin ti tsura may ti tsurak. Ha? Mas dawak no niya ti kinayat kan ni Charles? Nailaw anak lang kan kwa na, law. Ang sikat ay ayatak itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatakunan, Charles? Napanagnaga akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso ang kanayon amala daw nga agawit. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Agabrodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam, kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laang. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Oh, adakan ka nga ron dayta anak. Kan agan-anad ka ko mga kanayon. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat mo to pumanaw kan. Total, adamot na napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang amawanan ti maramidak. Kaputa saan ako na naragsak iti denam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan ako nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alangarod, irubwat kon, nagitibadbado. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maramidan na. Amo nang aminan ajak ay ayatan. Kasano nga ruad, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata ko ti panang luko kanyak ti asawag. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kung ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yu ka di nga alaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan Kayat ko ti umay dita pagilian nga ayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsyak adumtang tumatlaang day tagundaway.
Ay, talaga gayam, ngayon kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko ken ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay laangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasal? Ay, nauray pay. Agdendanadan, kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asi ka ti makaawat kanyak, takaru baka kat nga rod kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga ruti naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak namin ng dayta. Isu abalagan ka, girl. Gayem ka. Isu adyak kaya't amay sagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Iso mabalin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papayabandak namin da papa kandag iti kakapsat ko. Apay ka no, love? Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapol ka nung ada kami amin. Kaano nga rati sangpat mo? Diyak pa'y maiba ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa ka diyan alpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay na, mailiw akong kang ka. Anya? May salarabi nga wanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diyan may sa oras lang di ka makita. Kat kailiw kan. Bulaan nak manen. Agpay suti bagbagak. Kailiw ko di kinapintas mo. Alang nga rodan, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles! Napuyang tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Miles anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka no di ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay di ospital nga imbagada anang niya panandakin ko ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan ropa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa'y lapuot na. Nagkasang mo tan dahito napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuot tigayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala nga pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagatan. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya ti ba sa nagluganan nyo, Miles? Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igaman ti adu adda itirupam. Anya titsura kitan. Nadadal ka din tirupak. Saan kumaday ta ti panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pa ti Serbina nagkalasatak. No naladak matan. Manipod na gawid ta dito apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino man namin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan niya pa iti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak.
Dahito yan ti karmak, Dennis. Saan na day ti panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla taagayem mo, di ka pinanpanawan. Agyaman naglaunay gayam. Agyaman gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, awan ang yaman na gayem. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangan dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito yayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balaya paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asarkan dito ya trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama, saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ni Charles. Tanid dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa ka na barakan ka anak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugay aman apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan na. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kan kuana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kuntikas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, amangayat kan ka itinapod no. Nga oray kas ti itsuram. Awanan day ti panunot ko. Aklo na kun ngawanan mangayat kanya, gapoy ti kas ti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tong palbiyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan ko na. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, dinasay at sumra ka man pay. Di tao nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim saan na may subli ti langak. Nagpakita kan ka, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka, di kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Oo na, gaputa kasto yung ti tsurak. Kanay katak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan.
Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong addadan iti inana jabrod. Ket addan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idi kan kuana. Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan ti tunggal may sakadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsarda nga lugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amuna? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atidog asalay sayen, Nelly. Ha? Ayun gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak mi. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman nak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapoy ti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mo ti balot agat gatangag. Takanan minto ni Jabalay. Sige, antoy na. Sinubrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod antoy matibayad ko. Kukwa mo ti sukli. Ala, nagalo ti sukli na daytoy. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Ayayak man ang tibagik. Gapoy ti makit-kita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapoy ti panang loko. Kan panang isukat ko kan kuana idi. Ti babae a pinang namnamak itawan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumak.